guys, magduwa ta og Maple Hospital. So magdoktor ta magdoktor. So naadre duha kay no uniform pero sa akin kani kay mag gwapa ta ari. So magkuha ta og okay, mananata so ato na tulungan mag-adult sa ta. Nakatambok ito kung mag-adult na. So ato na tulungan ng mga pasyente. Hala na namatay. Oh my gosh. Okay, no one cares. Oh my gosh. Oh my god. Okay. Okay, so one is the floor. Let's go. Mangita tag-pasyente na pwede na iayon niya. Hi. Ano siya? I can breathe. Oh my god, she can breathe! Bread! Oh my gosh! OMG, ma'am. Okay, ma'am. Put in, ma'am. A little, ma'am. Magash si ma'am. Magash nga naman ni skeleton si ma'am. Magash. Oh my god. Magash! Wala, naglagpot ko! Magash, help! Oh my gosh! Kanina lang, ma'am. Alik, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Naglisod siya bread. So, kailangan yun emergency time ni. Ako siya ibutang dari. Ano? True mark help. Okay, ma'am. Okay. Okay, alik naman. Alik, ma'am. Put in, ma'am. Skeleton. Okay, ato siyang i-shake up, ma'am. Okay, let me just shake up. Okay, kusugyan ko ano. And let me just kasi nalisod siya hinga. So, ako siyang injectionan para sa kuan. Okay, let me just check your telephone, ma'am. Nagnaman dali siguro ko ano. 93, okay naman yung ko ano, inhaler, so mag-iw ko. Okay. Can you use this kay hala, na-dead na siya. Oh no, ECPR. OMG, na-dead. Doctor! Cancer. Oh my god, cancer. Oh my god, dead siya. Ay, yung gisuwat ni cancer. Kayo naman ba? Oh. Kayo naman. Nagyan mo iskirit ko. Nagyan mo na iskirit. Okay, use blood pressure. Oh my god! Oh god, ale. Oh my god, ma'am, ali, ma'am. I-put it na di ma'am. Ano naman si ko Andre. Oy. Skeleton. Okay, ma'am, ali, ma'am. Oh my god, ma'am. Okay. Atoan siya. Ikuan, guys. So, na daw siya cancer, guys. Cancer. Ma'am. Hala, dili ko ka. Oh my gosh. Elevator. Okay, natadari. So, naalagay po sa skeleton. Makita niyo sa screen. Kana. Dead na siya. Okay, let's go. Okay. Boom. Lagyan po ni skeleton. Okay, let's check, ma'am. Let's check. Check na to, ma'am. Let me check, ma'am. Okay, check na to, ma'am. Okay, let's check. Tut. Okay, 96 ni babaw yang ano. Okay, natay pa injection na niya ari. Okay, cancer to, no? Ay, cancer to yang nakuan, guys. Kay nabungol ko, guys. Oh, nabungol ko, guys.
Cancer to guys. Okay, kasi yun ang kuan guys. Patient dead na daw siya. Na-dead na siya. Ma'am, okay, wala na nilayhog ka to ma'am. So, atuan na lang siya bayaan. Kay dead na siya, dead. Look lang. Ano na naman gihapon ni si Mr. Skeleton, oy! Wala ka lihok. Okay, ato. Oh my gosh. Mr. Skeleton. Okay, ato ay kuan mga guys kay naragyapon si Mr. Skeleton. Nanibarog na si Mr. Skeleton mga guys. Ngano na aman ni siya jud. Oy! Zeus! Woo! Mag-gosh! Mag-reset ko. A few moments later. Oh gosh. Kayo bala. Okay, mananat ha atong kan kung wala na siya. Okay, wala na siya. Si Master Skeleton kay sigigaan. Dara siya oh! Dara siya ay! Bawa! Okay. Mangito na ang pasyente kay ang pasyente white klaro. Kaguta. Ang pasyente na to white klaro. Nagstorya siya tapos dead na siya. Unsa? Si dead dito. Okay, magsuot na daan. Okay, kabalo na sila na hospital need. So, dili ita pwede mo suwat og Maphal Hospital. So, yeah. May pasyente ito dari, oh. Tapos wala lang linya. Kaya blind siya, blind. Okay, blind siya, mga guys. Okay, hala. OMG, okay. Kaya siya. Hello, may I help you? Professional ka siya, professional. Okay, hello, may I help you? Okay, nakakita blind siya, pero ato alam ko ano na hindi siya blind. Okay, blind siya talaga. So, wala siya professional. Sorry. I'm blind, oh, lagi. I'm blind, so let me take care of you. Ma'am, okay. Punta room to. Kay walay tawo. Okay, let me check. Let me check. Okay, maumaning pasyente mag-gosh. Sit down. Sit down, ma'am. Sit down, ma'am. Please, shut down. Okay, dili siya mo sit down, guys. Bahala na din siya, guys. Kung blind ni siya, guys, pero wag yun siya na sit down, guys. Pero, okay, guys. Isik gapon na siya, guys. Kay pasyente na to siya, guys. Okay, bahala lang na siya, guys. So, blind nga siya, guys. Ilista na to diri, guys. Okay. Mataglista. Kanon ako yung kuandi, yung mata. Dili po dito? Okay. And I will be right back, ma'am. Right back ko, mama. Di lang ko magsalita, ma'am, kay makabulok ka na. Deaf ka, ma'am. Okay. Arit mo, tanaw to sa tuang floor 1. Okay. Kabalo na kong asa. So, ato na siya igit, mga guys. Okay. Ay! Ma'am! Okay. Kanang be, pagpuyo ko na, ma'am be. Magas si ma'am. Put in. Magasumaon siya kadiha, ma'am. Blind nang ka, ma'am, eh. Magas, ma'am. Gosh, pag-accept na lang, be, ma'am. Okay. Ang floor to, no? Okay. Tara. Ay, napaday gikuan. Okay, let's just wait. Blind po siya. So, wait na lang ta. Mag-wait. Okay. Let's just wait. Manan. Is she done? Okay. Okay, naghugas na dito siya, guys. Ay, kay para white germs. Kay blind na po din na siya. Operahan niyang mata ba? Operahan. Ay! Okay. Sa mga dire.
Oh, usap ni. Oh my god, okay. Unya na pasyente. Pagkuan sa pasyente be, paghigda siya na jud be. Okay, gikuan pa. Iya pagitabuhan. Ay pasyente. Ayaw ko no. Higda sa pasyente be. Lay down. Lay down sabi kay napagibuhat si Doc. Kay napo say usa ka pasyente nag-blind. Unsa man ni siya eh? Paabot sa jud ma'am ayud pagdali ma'am kay tanawon ako ma'am ha kung nabay napay. Daghan na kay ma'am. Oh gosh. Okay, I will be right back ha. Okay, ako siya. Okay, I will be right back. Kung napay operation din po kayo. Ay, awat mga kayo. Sige, operation mo. Okay, operation ano sa so. Dali, ma'am. Kay a year later. Oh my god, a year later. Oh my god. Shut up, ma'am. Bago pa kay kanakuan, ma'am. Nag-blind, ma'am. DC na siya, DC. Blind ka, ma'am, di. Dili siya blind. Unsa man ni siya? Oy, DC na po siya, DC. Bahala na ka, ma'am. Oy, bye, ma'am. Kapoy na ko niyo, ma'am. Bye, ma'am. Okay, maon siya ng pasyente. Yung patient DC blind. Oh my gosh. Okay, come on, ma'am. Okay. Bye po siya. On blind siya. Oh my gosh, what is kind of this? What kind of mom is this? Ay, ma'am, pagput jud ma'am B. Agad pagkuan diri ma'am B. Ma'am. Di paghigda di ma'am. Okay. Injectionan kita para tulog ma'am ha. Para di ka magsaba-saba. Okay. Ato nang hiwaon niyang mata. Ayok lang. Kaya hiwaon na dyan. Okay, gilisdan. Gibutangan og bag-ong mata. Boom. Tapos gibutangan yung mata og badge. Dili mabutang yung mata badge. Magash, di mabutang yung mata na badge. Okay, badge. Okay, healing na. Okay, let's go, ma'am. Ma'am. Okay. Gising na, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ayun na ka, ma'am. Ay, nag-teleport. Ay, dara. Ay. Okay, dara. Ali, ma'am. Okay, ma'am. So, one stapler naman ka. Ayun na ka, ma'am. Okay, ibutang lang kita dito, ma'am, ha. Kay ayun na ka, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Kaya ayun na ka, ma'am, ha. So, okay na siya. So, okay, magkwanta dahil. Let's go. Okay, na kita. Okay, so wala yung naglinya dari. So, okay, hospital naman ni daan, no? So, no. Okay, di ko ganan. Okay, mag-type ta, magduatag. Mag-type ta ba? Type. Okay, magduata og Roblox. Okay mga guys. So, wala yapon tayo. Pasyente, naglinya. Tapos si ma'am doktor si Mina magtungtong sa lamisa. So daghan kisag naglinya dito ba. Tapos ako wala yun ko nagkalinya, gosh. Okay, dito gyapon sila. Hoy, ako hindi na ko niya gustong linya, my gosh. Dito na siya kay Dr. Aldis naglinya. Ako jud wala yun ko nila ninya. Oh my god, bati akong pangalan. My god, si
alis doktor, nadaghan kayong pasyente. Ako kay wala na lang. Okay, diha siya. Wala gyapon nagkuan ako, no? Okay, AFC sa. So, ari na lang kamulin niya mga guys. Okay, left this it. Okay, dili siya pan. Okay. So, lagi pun tan pasyente. Okay. Minsan na siya naglag. Okay siya, nurse. Okay, nurse. So, dili ka pwede, ma'am. Kailangan ka magtrabaho, ma'am. Okay. Ay, nawa na siya. Okay, dara-dara na sa pasyente. Okay, natin pasyente. Basig mga anak ay nawala man. Ay, Dr. Mina na po siya na naglin na. How cool, my gosh. Okay, lagyan punta. Pasyente ba? Luay kita ba? Mandakop na kung ining pasyente ba? Kaya naisig sayaw, nabuntis siya. Okay, Dr. Mina. So, piang siya, piang. Okay, dagan siya nagdinya. Tapos ako wala kay nagdinya ba? What's wrong with me? Hoy, doktor, mabud ko. My gosh, to doktor ka ayaw ko. Pastaan pinagalinya niya ba? Nagturulin niya. Naamang ko. My gosh, pwede mo maglinya. My gosh. My gosh. Dagan kisaglin niya ba? Niya ako wala. Oh, siya baga makambak. My gosh. What pati pasyente karon guys. Okay ra ko guys, okay ra ko no? Okay, hello. Okay, hello ma'am. I'm welcome to save you. Hi. Okay, may I help you? What's the problem, ma'am? Nabrok na mo ang kuan, ma'am? Si ma'am akong kuan, dili ikaw, Sarah. Si Malisa akong gi-istoryahan ka. I broke my leg. Okay, gi-block. Gi-broke iyang leg. So, ali, ma'am. Put in ka, ma'am. Pa-x-rayhan kita, ma'am, ha. Atong tanawon, ma'am. Broke jud talaga man na broke. Ay, ma'am, siguro yung diri, ma'am, so? Okay, asam ta? Panani? Ay, diri mo day. Okay, diha lang, ma'am. Kay active masin ta active. Okay. Kaya ahat na itong tablet. Kaya i-shake na to. Unsa man yung lalita. Uy, magkas asang kaslight ani. Hala! Nagsuot man si... Magad! Nabrok! Jud ilanig. Oh no. Okay, nabrok jud yung leg. Ali, ma'am, pagsakay ani, ma'am. Kaya maadto sa 2 and the floor, ma'am. Kaya magpa-opera ta, ma'am. Operation, diba? Okay. Let's go into and the floor. Magpa-operation ta, mama. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Magpa-operation ta, mama. Okay. Okay, ma'am. Aw, naipasyente. Ito lang na rin. Naipasyente ako. Wala nga. So... Okay, natulog na siya, natulog. So, next day, ma'am, magpa-opera ta, ma'am, ha. Okay, buntag na, ma'am, ali, ma'am.
Let's go, ma'am. Let's go, ma'am. Ay, si ma'am. Ma'am, let's go. Broke man kay imong leg, ma'am. Nga nakawalk ka, ma'am. Nakalakaw ka, ma'am. Magpakuanta naman sa panglagay. Ana, operation. Yes, operation sa ma'am. So, lingkod siya diha, higda sa diha, ma'am. Injeksyonan kita para patulog, ma'am, ha. Okay, tulog na ka, ma'am. So, let me just squat muhang leg, ma'am. Let me just pick your leg. Okay, gibutahan ako, ani. Tapos, nakundok-dok-dok-dok siyang tial. Para kuan ba? Tapos, pagkuan na ko, dili na maayo. Magash! Oh my God, dili siya maayo. Okay, ato ay kuan. Okay, mana, ma'am. Okay, let's go, ma'am. Mata na, ma'am. Okay. 1 hour at nung ako ang gipa-injection nun para tulog, ma'am. Okay. So, yagid kuan, ma'am, na. Kuan ba, no? Okay. Okay, let's go back. Okay. You're good. Okay, you can walk a little bit. Yes, girly. Okay. Okay, please pay to the cashier. Kay ma'am, mahal kay ang kuan, ma'am, ha. Thanks, doc. We see, doc. You're welcome, patient. Okay, magkuan ako. So, magkuan ta karon, guys, or mag-i-end na tayo sa video, guys. Kay dako na ako ang record, guys. So, yeah. Yan ako mag-end, guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. Help me! Patay na taani. Kay wait sa lalaki ng anak. Ay, guys, siya, guys. Okay, fine. Ali. Okay, ako. Unya, ito mag-e-end, guys, ha, kay ato asa na ikuan, guys, ha. Ipanganak, guys, ha. Let me just check. Okay, ako agsik yang kuan kung makagawas bang bata. Okay, makagawas yang bata. Makagawas. So, ato na i-push. Guys. Okay, wala man tayo pala push ani sana kuan sa animation, so mag CPR na lang ta para i-push yang baby. Ano ba tayo baby diri? Okay, what tayo baby magkuanta. Okay, dala na yung baby, sir. Congrats, there is a healthy baby boy, sir. Okay, lalaki yung anak kaprehagya po niya kay magmagay niya. Okay, mana, morning mo, baby.
Okay, so asa imong kan? Okay, dala na. Kuhaan na. Okay, yan na nakuha guys. So magkuhaan ta guys, magwashan ta diri guys. Okay, mana ta guys, naanan yang baby guys. So that is guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito and don't forget to like and subscribe and make sure na pinutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo of mabagong akong video. So bye! Have a nice day!